Pozdrav! Dobila sam puno pohvala za ove keksiće, čak od nekih koji ne vole rogač. Bio bi red da podijelim recept sa vama. Najbolje da sve sastojke pripremite unaprijed. Pomiješajte prvo sve suhe sastojke, znači bademe, rogač u prahu, bezglutensko brašno, prašak za pecivo, šećer ili neki drugi zaslađivač po izboru. Dobro promiješajte pa dodajte naribanu jabuku, naribani džumbir, koricu naribanog limuna, aromu vanilije i decilitar ulja ili neku drugu masnoću po izboru. To može biti margarin ili maslac od orašastih plodova ili nešto treće. Dobro promiješajte. Smjesa mora biti dovoljno tvrda da od nje možemo oblikovati kolačiće. Kad ste zadovoljni smjesom, razvaljajte je na papir za pečenje pa izrezujte skalupima. Kad izrežete prvi dio keksića, zamjesite opet tijesto pa izrezujte dok ne ostanete bez smjese. Kad su keksići spremni, stavite ih u pečnicu na 180 stupnjeva na 20 minuta. Ako ih ostavite nešto duže, bit će malo tvrđi, ali i dalje jestivi. Neki vole da su malo tvrđi keksići, a neki vole da su malo mekaniji, pa sami odredite koliko ćete ih peći. Ali obično je 15 do 25 minuta dovoljno. Dok se peku možete ih probati i prstom. Ako vidite da su tvrdi već u pečnici, izvadite ih. Keksići će se malo stisnuti kad odstoje vani. Nadam se da vam se svidio ovaj recept i da ćete ih probati sami napraviti. Dobar tek!